Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. MLA jong Pynrung umkra constituency uba Alexander L. Heck haka khat khandai terek urisau arajar arpuar ulai kendo yu Myntri ka Tnat PHE ka sarkar jalla bat Buddien haka bayade maka jing Pynrung ya scheme Jal Jeevan Mission haka snong Mawpat kasnong ka baha hapo ka jali jong ka Pynrung umkra constituency hadian balapha ya ka jing tarwa lakatuk an nipor haka jing kran bigilat pathai khubur uba AL Heck ulai thu ba kalong ka khubur ka baha mentip bag state level sanctional committee kaladap mang pisa live arklur nakabenta ban pentrekam ya kani ka scheme nadu ka ski ba on sabu yo maunong rem hakas nong Mawpat hakis ngi giban sawan benta ka ski kanan ka good news kabala ong di minister by gani na gani ka state level sanctioning scheme committee kiladap ay ka clearance ya kani ka scheme under the JJM Jal Jeevan Mission kabala ipu arklur tengka tegani menta kinang ya sikamat ba ila ogru dengan pengkeluaran balak kena menginyo ru banbu ya mau nongrim yang menta gani ka JJM scheme ang ni hapo kasdor bastong Mawpat tegani ka inisiatif kani ka jingtrai ka ba mga bat I kum lokal mali bat I minister ngi tay rakat nang banta ban warra ya garoi ka kwa kamdam ya jing duum ka badai hakisno Mawpat ka project ka bala Islam ka bangila ya long initiative lang kani ka incubation center ka bala sanction ka prakrur hak tu por ka bangang ng Chairman juga IDC hadin juga budi continue hi iba Renington ang taga poru ku Chairman ng IDC ya ka bala la pendep ya kani ka incubation center ka bala long ready ya ka bang pleno mentah ban inaugurate pi ya ka mementahi ya ka bet nang mentah istong Mawpat kiwi snong ha ngom bangi paho ko ringe yo hi ko te kiwi snong ladang enhance da ki state project la state scheme ru la man meet ya ka jing kadu ko jong ka snong ri ka dia ke Mawpat bedeng ila le lengba jong ani ka JJM